Minta kasi palay ka kalay terek unay wing arhajapsan UMLA ka Maukerwat constituency uba Renington Lingdo Tongkhar ulah hiat jureb iki surak kiberan hakachinang Mauten Southwest Kasil District. Kani kajing hiat jureb iki surak kalong si benta jong kajing pentre yaki kum kadak jong kajing penkrea na ka benta ki arteli ki jingeseng kata ka jingeseng jong ka Maukerwat Presbytery ha ka Balang Presbyterian Mauten ha ubenai rempang arhajap rio bat ke jingeseng jong ka Bible Society Maukerwat branch ha ka Balang ublei M&E Mauten ha ka tayo bakadu jong benai leber arhajap rio. Kibledon lang hakani kesngi kilong na do uba El Lingdo, Menteri Shinong Mauten, uba J.A. Nongsien, Executive Engineer ka PWD Roads Maukerwat Division, uba B. Shella, Subdivision Officer ka PWD Roads ka Maukerwat Division, lembat ki padpa jong ka Shinong Mauten, lembat ki nongyalam jong ki arteli ki Balang. Tagasngi ni yo banwan hakani ka Shinong Mauten. Dekat bagi ni ki officer nak keling peludi ya boleh executive engineer dan perniang ni dan dari SDO EGE antara kesnong ru isu balai polis pun ai ke telang nak kesnong moten ila ya kendo ia menteri dan hanya bagi mata sekretari kesnong bagi gue kiri orang ba akibat sesedin ni ke bangiwan ban pej kiri kesnong nak ta kiri berkrek kiri jingseng ki artli jingseng ki bakam he akibat long kiri kesnong in yo ya ka presbytery ho banai Februari ini yo pada saya ka Bible Society hau benai March tigi sku thu ba ini ki artli jingseng ki bahe berartli ti karon kam hadu ta nak leng jo ka sarkar ki bangin yo ban pej ban bah ya kini ki lenti kisenkin ya ka ba la kam slam kan kisnong ho aj don ka repair sisen haus nam arhajar khatpra khandai ki bangin yo ban repair kan kisnong berkawai ni suruk peludi te hadin kata ngi kem da don shu hi ka no ka ban yo ban le repair te mentala nriu news nam kanthi ke bah la ya kipor te de kata kadau ke bah ngisgo don kam ban yo ban le repair ban ngisgo men ru nak leng department ke bah kala ya cha prang ban kre kidon ru tu kan ki srok mai ke bah idon kam ban le watla kati kabalap ngile ya keren berkidi officers nak department ya ke bain persang kati kabalap ban le la ngila ban le ki bah thamai ke tu kan ru tendre ke kam kalong kini srok rim ke badon lepa ya ke bagi pen bah nam ta kerja seng ti sekolah ku play ke jing ya trelang nak ling ju kiru rang ba ju ka snong hi nak kapor pat nak department ru kan ni ka snong moten ka we nak snong ke bala ai ka nuksa ka bah ka jing don kilenti kisenkin ki babiang ha ki we ku snong ki bon ki jing ya ke bateng teng watang ke jaka ru omyo tan ri kan snong moten kala bu ka nuksa ka bah hadu kata ha ka bala don kam mansna surok ipajba kiju ai be wat la ben pendu ikper kiju ai na kapor tis ko ai kuble shibun ya kene kene ksaba ha ha ka be kene somoten klabu kene kene tanjungi beri kpil tiru ya ke bangila banle umta na kapor ban kene sarkar kan yo ke jing trelang na kene kapor snong ya ke bangin yo pendep iki jing tre ke bang temu ke bang mut ban pen bah nam ta ke jeseng beri kpil ti ke jeseng kalong bajop ta ke jing la ban bersnai ke ti kin kenang bakinawan jeseng kin no mat ek jing jo jing sakot kali ta ke por ka bang yo ban wan si ta kuble shibun